تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری ترکستان علیزاده سهراب و سردار ریاست هماهنگسازی مسئله‌های تکنیکی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری ترکستان اینجا حضور دارد؟ من این هست جواب نمیگن اگر مرحبا اگر شما را قانع نگردانید با من جواب بدم مرحبا همکاران بیرونی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری ترکستان جهتی با خانه‌های استقامتی یعنی خدمتی تامین بودن کارمندان کمیته و شبکه‌های تلویزیون و رادیوی دولتی تصمیم گرفته است که دو بینوی بانداشته‌اند عبارت از 144 خانه ساخته و استفاده دهد در این سمت کارهای زیادی به انجام رسانیده شدند. ابتدا از سال 2022 ما با ساختارهایی که با این مسائل وابسته شدند همکاری رو ادامه داده ایستادیم. با دستگیری به واسطه رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه قطعه زمین در برای ساختمان بینه در کوچه گلباغ همدمی ناحیه سیمین شهر دوشنبه در مساحت عمومی 3,000 متری مربع جدا گردیده. در این باره قرار رئیس شهر دوشنبه تحت رقم 625 از 16 نوامبر سال 2022 به تصویب رسید و در اساس همین قرار کمیته از قید دولتی گذشت و حجت‌گذاری را جهت ساختمان آغاز نمود. لایحه انگاره‌ای ساختمان بینای بلندشده برای کارمندان در جمعیت سهامی شده تجربه علمی و لایحه کشی جستجوی سنگیاز آماده گردید. کمیته درباره لایحه مذکور خلاصه 13 وزارت و اداره دفتردار را گرفته در اساس آن شرط‌های تکنیکی را از سرایست معماری شهر دوشنبه نیز دسترس نمود. کمیته در آینده در یکجایی با پژوهش‌های علمی و لایحه‌کشی جستجوی سنگیاز شرط‌های تکنیکی را آماده نموده است و انتظار است که روزهای نزدیک حجت‌گذاری‌ها پورا به اتمام می‌رسند و ما یعنی به قولی دیگر با تندر مراجعه می‌کنیم و مزایده پیشنهاد می‌نماییم و امیدواریم آغاز کارهای ساختمانی شروع میشه. تشکر. یعنی از نام هیئت مشاوره کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری ترکستان و رهبریت مقامات محلی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه خصوصا با محترم رئیس رستم معلم اظهار مینتداری و تشکر می‌گوییم. زمین جدا شد، سرتیفیکات کرده گرفتیم، قرار شهرداری برآمد. همچنین سنیاز شما می‌دانید این مرکزی لایحه کشی را لایحه بنا را پورا آماده کرده است. امروز لایحه در ریاست اکسپرتیزه کمیته ساختمانی نزد حکومت جمهوری ترکستان قرار دارد. شما باید دانید روزنامه‌نگاران محترم که هر یک بینای بلندشونه که ساخته می شود از اکسپرتیزه دولتی حتما گذرانده می شود که در لایحه یگان اشتباه یگان کمبودی باید وجود نداشته باشد. ما انتظاریم شاید روزهای نزدیک هفته نزدیک از اکسپرتیز پروژه لایحه میگذرد، ما با پیشنهاد می شود ما بعد از گرفتن حجت ها مزایده تندر اعلام میکنیم، غالب رو میرویم و با ساختمان شروع میکنیم. و سوال این است که کیوها امکانات کمک گرفتن دارند و از فرض صادر بود که شاید 50 می شود برای از در حجرگاه چند قدر مقدارش می شود برای دو حجرگاه چند قدر و کیوها بیشتر امکانات دارند که صاحب خانه شوند و رحمت همه اونایی که منزلی زیست ندارند احتیاج به منزل استقامتی دارند و در شبکه‌های دولتی تلویزیون و رادیوی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری ترکستان کار میکنند. دسته‌های هنری که ما داریم با اینجا
дигар сохторомон архив аст инҷа ба назор чи аст бозраси давлатӣ дар соҳаи телевизион ва радио аст инҷа радиои Тоҷикистон аст шабакаҳои радио шабакаҳои ҳамаш хуб дорад бинобар ин ҳар як нафаре ки соҳиби манзил мешавад мо боям меомӯзем яъне хона дорад ё надорад чӣ шароит дорад чанд фарзанд дорад фарзандош масалан ҷавганду мегӯем духтарона писарона аст масалан чунки 24 ҳуҷра духонагӣ аст духонагӣ ҳамихел ҳастам чандта сехонагӣ аст 24 та сехонагӣ 121 хонагӣ бинобар ин мо ҳама ина ба инобат мегирем ба ҳамаи шабакаҳои давлатӣ ба мо имконият метиҳем ки пешниҳод кунанд комиссияи алоҳида мешавад бо роҳбарии раиси иттифоқҳои касабаи соҳа ҳар як номзад алоҳида меомӯзад мебинад баъд пешакӣ тақсим мекунем ман гумон мекунам ки ҳоли пешакӣ нагӯем шояд аз ҳисоби кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шавад ба ҳайси манзили хизматӣ пешкаш карда шавад шояд ба кормандон қарзи ипотека ташкил карда дода шавад ва аз ҳисоби қарзи ипотека сохта дода шавад шояд аз ҳисобҳои шахсии шаҳрвандоне ки кор мекунанд ин ҳоли ҳалша наёфтааст ҳалша меёбад аз ҳама наздиктар ба ҳақиқат аз ҳисоби кумита сохта ба ҳайси манзили хизматӣ ба кормандон додан аст баъд ман намедонам шумо эътибор метиҳед наметиҳед ин чиз ба шабакаҳо ҳам аст чӣ дорад реклама дорад спецшот дорад метавонад ҳар шабака 5 та мегирад 10 ҳуҷра мегирад заявка мекунад яъне пешакӣ мо ба чӣ мекунем дархост метиҳад дархост мо меомӯзем мебинем пурра ҳаракат мекунем ки адолати иҷтимоӣ дар ин ҷода риоя шавад шумо ташвиш нашавед ин инсон шаҳнавоз мешустам як савол диҳам дар телевизиони шаҳнавоз аслан вақте ки мушоҳида мекунем сарояндаҳое ки дар эфир мебаранд дар эфири давлатӣ аслан сурудошон ғайри қобили қабул аст бисёр бемазмун ҳастанд ва онҳоро ягон нафар намешиносад дар ҳоле ки мо сарояндаҳои беҳтарин дорем ки онҳо минбар надоранд ва мисли агар гӯем садриддину шабнам инҳо аслан дар телевизион қариб ки намоиш дода намешаванд ва мехостам ки бифаҳмам оя дар телевизион ягон рӯйхати сиёҳу сафед ҳаст ва ё на ташаккури зиёд вобаста ба масъалаи оне ки сарояндаҳое дар барномаҳои телевизионӣ суруд пешниҳод мекунанд ки шинохта нестанд ин албатта он қадар ба ҳақиқат наздикӣ надорад зеро ки мо бештар тарғиб мекунем ҳунармандонеро ки онҳо дар чорабиниҳои сатҳи ҳукуматӣ иштироки фаъолона надоранд ба ғайр аз ин шомили дастаҳои ансамблҳо ҳастанд мудирони бахшҳо ҳастанд ё ки бахши шаҳру ноҳияҳода фаъолият мекунанд бештар тарғиб карда мешаванд намоиш дода мешаванд ба ғайр аз ин дар он ҷо ҳастанд иштирокчиёни озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ махсусан тоҷикистон ватани азизи ман озмуни рафта истодааст андалӣ вале вобаста ба оне ки баъзан аз ҳунармандоне ки шумо ном гирифтед ки дар шабакаҳои телевизионӣ нестанд шумо бояд фаромӯш накунед ки пеш аз оне ки мо дар эфир пахш мекунем суруду таронаҳои ҳунармандоне ки шумо дар назар доред бояд ки онҳо пеш аз ҳама нисбат ба арзишҳои фарҳангии мо арз гузоранд забони давлатии мо сару либоси миллии моро бояд ки эҳтиром гузошта бошанд ин як дуюмаш ин ки то ҳозир аз ҷониби ҳунармандоне ки шумо дар назар доред нисбат ба телевизиони шаҳнавоз муроҷиат нашудааст онҳо хоҳиши ҳамкориам накарданд агар ки биёянд мо талаботу дархости онҳоро ба иноват гирифта дар доираи меъёрҳои муқаррар кардаи қонунгузорӣ албатта дастгирӣ мекунем чизи дигар маълумотатон расонам шумо худатон аллакай ба ними саволатон ҷавоб посух будед воқеан сурудҳое ки мазмун ҳастанд мазмуни коста доранд мо тарафдори фикри шумоем мо ҳақ ҳуқуқи чунин сурудҳоро пахш кардан надорем
یعنی وظیفه مقدس رادیو و تلویزیون در سطح بلند تربیه کردن تربیه فرهنگی مردم است. هرچند اگر مضمون و محتوای شعرها سرودها کاسته باشد همانقدر سطح تربیه پایان می‌فراید. بنابراین بعضا سراینده هایی هستند که سرود و آهنگاشان بسیار پس مضمون است. ما ملال هم که شود نشود حقی چنین شخصیت ها را چی کردن زمزمه کردن و من نشان دادن نداریم موقعی. بعد فراموش نکنید ملت تاجیک از قدیم الایام صاحب سخن بالا است. ما صاحب سخن هستیم. ما به جهانیان صدها نابغه های سخن را تقدیم کرده است این ملت بزرگی ما. خواجه حافظ و اربابای رودکی سرکردگی اندیشه کنید. بنابراین ما حق و حقوق بعضا سرودهایی که بسیار کم مضمون هستند پخش کردن نداریم. از این جهت بعضا دعوا میکنند ژورنالیست ها، دعواشون اساسی واقعی نداره. مثلا هر کسی مراجعت کند مرحمت. چرا میگیم؟ ما میبینیم میآموزیم ایجادیاتش. به نزدیکی یک نفر مراجعت کرد از ناحیه خراسان، خواهر خراسانی به فکرم که دیرکتر شبکه آمدن برنامه کردیم پخش کردیم بسیار شروع کمتر پیروی اپای نگینه را پروانه کنند. از نشریه جمهوریت موافق اطلاع ما ماهی یونی سال روان در دانشگاه ملی تاجیکستان تلویزیونی تعلیمی دانشگاه افتتاح کردیم. سوال چنین بود که آیا امکان دارد که این واحد کاری محض برای دانشجویان از یک کورس 4 یعنی تشکیل گردد تا آنها در برابر فعالیت در این تلویزیون تعلیمی با صاحب معاش کردند؟ سوال باشد چونی که همه معلوم است در شدنی هم رادیو هم تلویزیونی فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان سهم کمیته تلویزیون و رادیو حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد است و با مقصد بهترسازی و زمینه تکنیکی همین مرکز تکنیکی کمیته تلویزیون و رادیو حکومت جمهوری تاجیکستان برای باز هم به خوبتر و فعالیت تکنیکی تلویزیون و رادیوی فاکولته ژورنالیستیک تاجیکستان سهم ارزنده گذاشتند و چنانکه که شما گفتید علاقه گشوده شد و این در استودیوی تعلیمی تلویزیونی فاکولته ژورنالیستیک با دستگاه و تجهیزات‌های ضروری آماده شدند و دانشجویانی نه اینکه فاکولته ژورنالیستیک در آنجا میتوانند حتی مثلا ژورنالیست‌هایی هستند که بخشش دانشجویانی که هستند که حقوق شناسند مثلا ریاضی میخونن لیکن استعدادی روزنامه‌نگاری دارن اونها میتوانند که همکاری کرده باشند. ولی در مورد سوال شما که مشخصا جواب دادم که نیم بست آیا میتواند در اونجا که تلویزیونی استودیوی تعلیمی است شما رو با کار گرفتن نمیتوانند لیکن شما رو همچون کارآموز میتوانند که با کار آماده کنند و شما همون تجربه آموزی و کارآموزیتان رو میتوانید که در کمیته تلویزیون همچون کارآموز نیم بست با کار قبول کرده دوامی فعالیتتون رو البته با معاش البته. تشکر. سوال شما بسیار سوال بلندخیل است. من بسیار میخواهم که ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان این پیشنهاد شما را قبول کند و در عمل تطبیق کند. ما تیار هستیم برای در کدام شکل ما ممکن در شکل تلویزیونی کابلی تلویزیونی میگن تاجیکستان ناقلی تلویزیون ناقلی نمیشود یا افیر میخواهد برای این واحدهای اشتراکی کاری معین کردنش نکن، مبلغ گذاری کردنش نکن، با سفرهای خدمتی سفربر کردنش نکن، ژورنالیست‌ها را
خصوصا حسابی دانشجویان ماشین‌های سفر خدمتی داشتنش در مرکز تکنیکی دانشگاه ملی تاجیکستان. این بسیار خوب است. برای چی؟ برای آنکه دانشگاه ملی تاجیکستان و خصوص فکولته روزنامه‌نگاری این زایشگاهی، من درست فهمیدم، زایشگاهی کادرهای ساحه تلویزیون و رادیو عموما در مجموع واسطه‌های اخباری آمد است. از تو دارد هم میتواند ثمرناک در تربیه کسبی دانشجویان استفاده برد، هم میتواند همچون شبکه استفاده برد. چرا نه؟ این کاری ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان است. اگر مراجعت کنند ما میآموزیم، ما دستگیری میکنیم. رادیوش دارد در موضوع معین. همین نمیشود که رکلام‌هایی که تیبی چینی است هم است اما سلاید کمتر کنیم دو تیب نداریم تو شاید در باران اونم باید نمیکنیم. مرحبا. با این سوال دیرکتورای شبکه ها جواب میگرده. مرحبا. سلام محترم رئیس، خانم کسرانی گرومی. ягон ҳақиқат надорад, дар ягон бахши рекламаи мо аз 10 дақиқа зиёд нест. тамоми вақтое ки пахш мекунем дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳаст, ҳар касе мехоҳад марҳамат назорат кунад. масъалаи тибби чин дар асоси шартнома танҳо то соати 17 пахш мешавад, баъдан баъд аз соати 22. дар масъалаи тибби тоҷик аллакай барномаҳои махсус ҳаст, телевизиони тоҷикистон пайгир аст ва ин пайваста тарғибу ташвиқ мешавад. чанд рӯз қабл ҳатто 1 соат филми мустанад рафт дар бораи рушди соҳаи тандурустии мамлакат. марҳамат, дар сомонаҳои шабака ҳаст, дар фейсбук, инстаграм ва телеграм метавонед назорат кунед. реклама ҳаст тиби мо ва барнома не дар шакли ба рекламаи тиби тоҷик пурра ба роҳ монда шудагӣ аст. марҳамат, бибинед дар ҳамин телевизиони сафина буда тафонад телевизиони сафина буда телевизиони сафина марҳамат як равшани андозам дар мавриди рекламаи тиби тоҷик як рай ҳаст ки вақте ки реклама барномаҳои махсус барномаҳои таҳлилӣ азбаски дар шабакаҳои телевизионии давлатӣ барои тарғиби тибби миллӣ, барои тарғиби тибби мо бештар аст. барои ин дар баъзе маврид ниёз надорам барои реклама кардан. барои ҳамин дар инҷо таносуб биёед. ҳозир боз як барнома тайёр шуда истааст, рекламашам ҳаст. табибони мо бори аввал ба ҷарроҳии кӯдаконе ки ношунав ҳастанд ва ҷарроҳӣ мекунанд, ҳам гуфта метавонанд, сухан гуфта метавонанд, ҳам шунида метавонанд. аллакай сахт шудагӣ аст. мо бо иншон рӯзҳои наздик барномаи алоҳида мешавад, рекламашам пахш карда мешавад. мо баъзе муроҷиатҳое ки аз ҷониби ширкатҳои давомномашон дароз буд, мо шарномашон то охири моҳи июл ба анҷом мерасад. мо пешниҳод кардем ки давомнокии ҳамин реклама аз 30 сония зиёд набошад ва ин пурра таҳти назорат аст. аз 1 август фикр мекунам ки як баробар кам мешавад ва мо барои ҳам табибони ватанӣ ҳам имконият додагӣ ҳастем ва дар барномаҳои алоҳида тарғиби фаъолияти табибони тоҷикон ба роҳ монда шудааст ки инам пурра таҳти назорат аст. барномаҳои мустақил дар шабакаҳои дар тарафаи ҷашнҳои миллӣ пайваста пахшҳои мустақилро ба роҳ монем. дар тарафаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ 10 соат зиёдтар пахши мустақим буд. шурӯъ аз 15 дар асоси фармони пешвои миллат ҷиҳати пардохти ғайринақдӣ пурра ҳама рӯза ҳар рӯз 30 дақиқа мустақима аз соати 20. шумо нафаҳмед савол мақсад аз рафти шахсҳои мазбутӣ ва сами шумо айни ҳол дар 3 шабака пахши мустақим рафтаи зиёд аст. ҳамин ҷараёни нишасти ман буд. радиодиректори шабакаҳои радиои муҳтарам Саидзода Обид. саломат бошем. барои савол ба фикрам ин ки аз пахши онлайниро дар назар дорам.
ҳозир хеле аз ҳамин студия аз ҳамин толоб пахши мустақилат қисудааст масалан телевизиони тоҷикистон телевизиони сафина ҷаҳон ҳама нишастаи матбуотӣ аз шабакаҳои телевизион ва радиоӣ инъикос мешаванд иҷозат наметиҳед ё ки ҳозир мисалан ҳамин чанд нишастаи матбуотӣ гуфтем чӣ кадомеш ки дар шаҳр душанбе мешавад ва аз раёсатҳои низомҳо дар минтақаҳо ҳамаш аз тарафи мухбирони дохилӣ ва мухбирони минтақавӣ инъикос мешавад ҳозир ҳамин дар байни расонаҳои электронӣ шояд якум дуюм вай аст ки пахши шудааст ин чораҳо оянда давом меёбад садоҳо дар мавриди пахш нашудани гузоришҳои интиқодӣ дар шабакаҳо ҳастанд. Шумо дар нишасти қаблӣ ваъда карда будед як барномаи таҳлили танқидӣ бо номи нештар мешавад. дар мавриди тақдир ҳамин барнома мехостам донам ки пахши барномаи роҳандозӣ шумо шабакаи якума дар назар доред? марҳамат. бале мо шуруъ аз 11 январи соли 2023 дар барномаи иттилоотии ахбор пурра гузоришҳои таҳлили танқидиро бароҳ мондаем. мо метавонем якчанд дашта барои шумо пешниҳод кунем. ҳолати тоза накардани роҳҳо дар шаҳри хуҷанд 11 январи соли 2023 ноҳияи бобоҷон ғафур 12 январи соли 2023 ҳамин хел пурра фаро мегирем то ба имрӯз ягон масъалае намондааст ки дар барномаи иттилоотии ахбор пайгирӣ накарда бошем. масъалаи барномаи нештар ба хотире ки мо соҳа ба соҳаро пайгирӣ кунем идораҳои махсусе ҳаст дар телевизиони тоҷикистон ҳар идора ҷанбаи худаш ки масъалагузорӣ мекунад. идораи саноат фаъолият накардани корхонаҳои саноатӣ идораи кишоварзимон масъалаи истифода нашудани заминҳои кишоварзӣ пурраи масъала ҳаст ва мо ягон ҳафтае нест ки барномаҳои таҳлили танқидӣ надошта бошем. марҳамат ҳама гузоришҳои таҳлилӣ дар сомонаҳои шабака гузошта шудааст. баъд аз сафари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи қаҳфомонии кишти такрорӣ масалан дар ноҳияи ваҳдат ноҳияи рӯдакӣ садо дода буд ҳангоми семинар ки дар минтақаи хатлон баргузор гардида буд. барномаи танқидӣ рафт мана 3 рӯз пеш буд асари нав рӯзноманигоро рафтам мана гирифтан дидед ба чашматон дидед чӣ қадар кишти такрорӣ шудааст қариб ки дар ягон ҷо ба ҷуз аз он қисматеш ки об надодад ҳамаи қисматҳои заминҳо ҳам дар ҷамоати деҳоти ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи ваҳдат шаҳри ваҳдат пурра айнан ҳамин хел ҳатто интервю додан чӣ гузориш додан ки баъд аз мо барномаи танқидии шабакаи якум мана мо пурра кишти такрориро бароҳ мондаем дигар ноҳиёҳо ҳамин радио ду мафҳум аст яке робита бо ҷомеаи исрои байнаниш пиар ва дигараш бошад тарғиб. тарғибаш ҳамин ки масалан вақте ки рӯзноманигор ягон барномаро пешниҳод мекунад хулосаи тайёрро ба сари мардум ҷо мекунад. пиар бошад вақте ки рӯзноманигор барнома таҳия мекунад хулосаро мардум худаш мебарорад. ва вақте ки мо мушоҳида мекунем телевизионҳои тоҷикистонро тамошо мекунем аслан бисёраш дар ҳамон оҳанги тарғиб доранд. масалан хулосаи дурустро яъне хулосаи тайёрро ба сари мардум ҷо кардан ва аз рӯи виҷдон агар сухан гӯем ягона телевизионе ки мардум зиёд тамошо мисол агар дил хоҳ ягон ресторан ё ки ягон ошхона ҳатман ё телевизиони футбол тамошо ё телевизиони варзиш яъне дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам телевизиони футбол ва варзиш бисёр фаъоланд. ва саволи ман чунин буд ки намешавад ки роҳбарони дигар телевизионҳо пиарменҳоро ба кор ҷалб кунанд то ки тавонанд ки ҳамон барномаҳои ҷолибе ки мардум тавонад хулосаро худашон бароранд. агар ташбеҳ диҳем ҳамеша гуфтан агар мумкин бошад рӯзноманигорони соҳаи телевизион ва радио ташбеҳ диҳем агар занбури асалро мемонад парвоз карда рафтан аз ҷойҳо асала ҷамъоварӣ карда мебиёраду ба мардумон боз ба ҳамон медиҳад. асосшон ҳамин аст. ин як. дуюм ҳоли директорои шабакаҳо аввал суханошон гӯянд ва ман мегӯям ман қатъиян муқобили экспансияи методу усули истифодабарии телевизион ва радио дар давлатҳои мухталиф ҳастанд.
мушкилот сари чи аст? Мушкилот сари ҳамин аст ки мо дилхо масъалае ки бошад наметонем ба мардум вогузор кунем. Ин дастгоҳе аст телевизион ки мардумро бояд тарбия кунад. Як нафаре ки 50 сол ё 30 сол дар дилхо соҳа мутахассис шуда расидааст, шигна мегзорем як нафари қатори уна хулосабарорӣ кунад. Ин вуҷуд дошта наметавонад дар телевизионҳои сиёсӣ. Мисол масъалаи терроризму экстремизм дилхо масъала қатӣ бошад. Нафаре ки то сатҳи доктор расидагӣ аст, шабу рӯз мутолиа мекунад, шигна вогузор мекунад ки масъалаи терроризм як нафар деҳқон худаш хулосабарорӣ кунад масъаларо. Aslında PR menajerho ino odamon bисёр донишманд ҳастанд. мо як чиз аст масъалаеро имрӯз телевизионҳо инъикос мекунанд, мо намегузорем, мо имкон надорем ки бигузорем мардум худашон хулосабарорӣ кунанд. Телевизионро назди мардум бурда намешавад. Мардумро бояд назди телевизион бурд. расонаҳо шабакаҳо ки дар мисоли телевизиони варзиш дидан мумкин аст. салому алайкум дӯстони азиз. Аслан мо дар таҷрибаи фаъолияти худ PR менеҷер надорем, лекин мо бештар кӯшиш мекунем тариқи он сомонаҳои расмии худ аз саҳифаҳои иҷтимоӣ ба ма гӯш бидорем ки мухлис чӣ мехоҳад, чиро мегӯяд ва дар асоси ҳама ин дархостҳо талаботҳо кӯшиш намуда истодем ки он тамоми варзишҳои сермухлису диданбобро дар шабакаи худ инъикос намоем бо пахшҳои мустақим ва ғайримустақим, баъдан тарғиби натиҷаву гузоришҳо диҳем ва дар ин ҷода кӯшиш намуда истем оҷилият бошад, яъне ки ҳамон фаврӣ маълумот ба мухлис расонида шавад, зеро ки айни ҳол мухлис дастрас дорад тамоми дигар расонаҳои хориҷӣ. Ба мо кӯшиш мекунем ки дар ин ҷода нисбат ба дигар шабакаҳои ҷаҳонӣ фаъолтару саривақт пешниҳод намоем. Чунки аксарияти нафароне ки имрӯз аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд ин ҷавононанд ва табиист ки ҷавонон истифодаи ҳамон шабакаҳои ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ машғуланд, муштарӣ ҳастанд ва бештар варзишдӯст доранд ва он чизе ки дар олами варзиш имрӯз ҳаст таваҷҷӯҳи бештар доранд. шояд нафароне бошад ки масалан мухлисони шабакаҳои телевизиони дигар бошанд, лекин онҳо азбас ки доираҳои масалан категорияҳои дигар синусолӣ ки ҳастанд ва дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ кам доранд, дар ҳамин маврид ба мо нисбат ба шабакаи варзиш шояд эҳсос шавад ки муштариёшон камтар аст. Ба ин ҷоҳат ҳатман яъне бояд дар баробари дигар омилҳо, яъне кор бурдани худи ҷалби мутахассисони касбӣ, дар ин ҷо худи формати телевизион ҳам ба инобат гирифтан вақте мо мебинем ки телевизиона назди мардум мегӯем ин маъниро надорад ки мо ба мардум имконияти дастрасӣ ба телевизион надиҳем. Моро дуруст фаҳмед. Мо болои ин ду барномаи давлатӣ дорем, кор карда истодем. ҷиҳати 100% фарогирии ҳудудҳои Тоҷикистон ба шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ. Мо болои ин кор карда истодем. шумо ба дигар маънӣ фаҳмед. мардума назди телевизион биёрем гуфтан, сухан дар бораи фарҳангӣ кардани мардум, рушди маданияти фарҳангии мардум гап меравад. як бор солҳои 30-40 асри гузашта чунин як сиёсати хаторо ҳизби коммунист татбиқ карда буд. ҷиҳати оммавӣ ёки омиёнагардонии забон. шумо медонед ҳама мардуми донишманди ин чи иштибоҳ буд. забон беҳтарин вазифа, муқаддастарин вазифааш хариб аз даст дод. мардума забондон кардан дар кор. фарҳанги масалан забондонию забонгӯии мардума боло бурдан дар кор. мардума назди забон овардан дар кор, забондон кардан дар кор. вазифаи телевизион, радио, ҳамаи воситаҳои ахбори омам аз он иборат аст ки мардума фарҳангӣ кунем, рушди тафаккури фарҳангии мардума боло барем.
ما برای همین میگیم که شعرهایی که کم مضمون هستند بی مضمون هستند از پخش کردنش خودداری کنیم. برای همین میگوییم ما اساسش همین است. فلسفه‌اش درست فهمید رفیق. سوال هست با رفیق نیست؟ و انجام رسید. من از نام هیئت مشاوره کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری ترکستان و همه روزنامه‌نگارانی که در اینجا حضور دارند وقتی که در نداشته آمدن با سوال‌ها مراجعت کردن اظهار مینت‌داری و تشکر میگم. وقتی در اختیار ما بوده و انجام رسید خوش آمده، سلامت شد و باشید.